ma wana o ma o tentini non alma e mebe wonbe nder do juulirde woni juma posto fi do on e mokko baabe ga daccitibe golleji mudun ari tawda e meden nde do jonde hare jama weltana bu ko wana seeda hiden jonna ustaz Abdul Qasim be framna yewtere nden faddal mashkur bismillahir rahmanir rahim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalam ala asrafil mursalin Muhammadun ampun Abdullah salawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Haray musibbe julbe yetti Allah subhanahu wa ta'ala newnangol en tawe gol dido yewtereji labadi wondude barke haray den toro Allah subhanahu wa ta'ala wadodi kamandakeji mabbe yawmal qiyamati o jontirabe ko junga nyam haray naadu dingol yewtere ko weltanagol ngonon jama notibe o ngal noddandu ndu Allah subhanahu wa ta'ala noddi do tay ko woni sabu noddugol ngol ko jama wiyetedo jamiyatu ta'awun lid-da'wati wal irsad wombe Banjul do haray Allah subhanahu wa ta'ala tori Allah taw Allah weltanike en enen fof yo Allah wadu barke heditagol ngol arsika en jokkugol ko waaja kon o arsi kay woɗɗitagol ko haɗa e mum kon o waɗa en sukaɓe jokkayɓe kaɗo dina naɓaka ko Allah subhanahu wa ta'ala faala ɗon hara mi torano on Allah kadi goto e men ɓe yo Allah hewtintinoy ɗum ka iwi ɗon e hoore no moƴƴiri o wawa ɗum kadi ndarude no renira kaɗo dina ka ɓeygure makko nden e ka hoore makko nden o darano o ɓeydira wakkilare ka o wonno ɗon si tawi hawri no woodino ko tawata himo raɓɓinɗini o ɓeyda courage sino woodi ko tawno himo jokki no moƴƴi o jokkina o jokka ɗon kadi haray golle ɗen Allah subhanahu wa ta'ala ko jaɓirta ɗe ko yo on tigi tabidu ka o woni ɗon o golla ko yamira kon o acca ko haɗa kon o toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah jaɓanmo yo Allah jaɓ Allah waɗu en yimɓe nanoɓe jaɓi yo Allah waɗu en ko Allah subhanahu wa ta'ala wi ɗon ɓe yimɓe hettotoɓe yewtere ndaara ko ɓuri e labede kon jokka ɗum ndaara ko ɓuri e bonde kon fof woɗɗito haray Allah on subhanahu wa ta'ala jaɓan en ɗum noon haray ko ɗum woni haadude inchallah ha laawol go salamullahi aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh inchallah en jarni jamaji ɗin fof no ɓe makiri ni haray en jarni siɓɓe men ɓen ɗum woni muassasatul birr littanwiyata wa thaqafati l islamia ɗen toro yo allahu tabaraka wa taala yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude en joddi haray noon ɗen ha toon jini e makko baɓe seeɗa inchallah ko yewta fi weltare mum e oɗo radio mo andanɗa hoore ma hanki tawayno wona oɗo mo haadara ko enen ɗo tu woni heɗade si tawi goɗɗo goo heɗoyto ko sen enregistre naɓen yani o heɗo kono noon hande adna Allah on fof gila yani wi en adna Allah on fof arayno heɗade nde ɗo yewtere ko wan noon oɗo radio buyno andi fi makko no heɗade mo kadi e programme ji ɗin fof en toro Allahu tabaraka wa taala yoɓ fof ko ɓuri moƴƴude joddi eɗen andintina haray wano Cheikh Abdallah ɗo ko ɓe timbi Madina si tawi mo timbi Madina no gano faala ɓe hiwrodir e hiwrodiral e hertingal arayno ɓe ɗo Cheikh Ibrahima ɗo ko ɓe bantigal inchallah bantigel aray kadi simo bantigel no gano yiɗi ɓe hiwrodira aray ɗum kadi no newi inchallah ɓe yewta e aray ɗen jarna jama on fof cheikh adoren cheikh Ali Diallo ɓe andanɗa hoorema ko ɓe membre ɓe ka dawa ko jamiyatu ta'awun liddawati l islamiyati wal irshad landoɓe ɗen ɓe ko honɗum ɓe yi e faamu maɓɓe e oɗo radio mo andanɗa hoorema no wallito sifa ɗeɗo golle mawnuɗe alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd haray ɓaawo yettude Allah subhanahu wa ta'ala o waɗɗe ko jari yettirde haray ɗe weltano ɓeɗo musidɓe wonanɓe en sabu ha waawi saakitude ɗiɗo yewtereji islam
e ɗeɗo leyɗele fof haray ɗe weltanoɓe taw ko adi kon hiɗe yetta Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo haray no laɓɓina wonde Allah tabaraka wa ta'ala ko wi'i kon o naɓay dina makko kan heferaɓɓen o wiɓe yuriduna li yutfi'u nura allahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walaw karihal kafirun haray yo Allah subhanahu wa ta'ala yoɓe ko moƴƴi newna ɗum ɗo kontina haray no weltini kala julɗo mo tawata imanu no memmino ka ɓernde mum fi oɗo dina islam yo yaaru yeeso haray himo weltori ɗum ɗo nde ɗo hunde himo toro Allah subhanahu wa ta'ala kadi ɗum ɗo awan so yaara yeeso ñande wo e ñande ɓeyɗo ka feƴƴi inchallah. Assalamu aleykum wa rahmatullah. jazakumullahu khayra fa jazakumullahu khayra yo Allah yoɓ on ko ɓuri moƴƴude joddi hara yiɗe wonde ga kadi e ceernoɓe no make Alhaji Korka Diallo ɓe fendi Alhaji Korka araynoɓe ɗo inchallah kamɓe kadi ko ɗum ɓe faami e ngal ɗo ballal mawlanangal ngal Allahu tabaraka wa taala nelde nam. Bismillahi rahmani rahim wa salatu wa salamu ala rasulillahi al-Mustafa ibn Muhammad ibn Abdullah. Ɓawdirten Allahu subhanahu wa ta'ala du'en den nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam. Iɗen welto fi nde yewtere nde ɓe yewtiɗoɗe iɗen welto kañum kadi fi o radio ɗo eɓe karama koɓɓe ɓe yewtuɓe en ɗo yewtere islam eɗen toranoɓe Allahu subhanahu on yewɓe ko ɓuri moƴƴude e joddi yo Allah on subhanahu wa ta'ala on nde yewtere nde ɓe yewti en ɗo yo Allah on ittu ɓeydanɓe ɗum ɗo ittanɓe waɗanɓe ñande yawmal qiyamati ka peese maɓɓe moƴƴi yewɓe ɓuri moƴƴude okka en fortan okka en jannatul firdaus haray ɗe yiyamodiri ko ɓe wi en kono noon no haadara mum e feƴƴiro noon ko banggue sukaɓe haray tinnagol janggugol ngol ɓayi ɓe inni al ilmu qabla kulle shay'in haray ko gandal woni ko waɗi fof haray en torodira surtout enen sukaɓe ada ɓeydugol janggugol ngol adora janggugol ngol gollugol ngol e haalugol ngol mana haray ɗen hattina ɗo yewtere men nden ha e lawol goo en toraki Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah yoɓuɓe ko ɓuuri moƴƴude e joddi inchallah haray ɗe wondi ga kadi e mawɓe men no wiye Cheikh Ahmed Sawo haray ko kamɓe kadi ko ɓe yewta ɗo ko ɓe yi e ko ɓe faame ɗi naforeji oɗo radio mo andanɗa hoorema tata adna Allah on fof no wawi heɗade kala ka pullo siɗɗo men woni no wawi heɗade yewtereji men islam ɓe ko Cheikh Ahmed Sawo aray ko goto e kurkantoɓe islam marɓe duuɗe yanganiɓe ngal ɗo dental kadi inchallah. Bismillahi rahmani rahim. ɗum ɗo ko weltare wonande julɗo fof ɓamtude l'islam ene sohli hono ɗum ɗo saabu jandiyankoɓe ɓe kadi goto fof ko yo addu rôle muɗum darde muɗum ɗum ɗon ne wawa wonde saabu ha l'islam o heɓa doole komi yiiɗi wiide ɓe tan yoɓe daro kamɓe darde mabɓe no fewi saabu leƴƴi goɗɗi denɗiraɓe men ɓe ko wayno politicien ji ɗi walla amoɓe ɓe yimoɓe ɓe hokkodiri juuɗe ha koɓe gollata ko fof wonde caahan ɓuuri gonga o hewde doole e aduna he hande ko yiiɗa julɗo fof ene wiya l'islam ne ene famɗi doole walla ne lohi saabu ko ɗum puɗɗorɗen ɗo yewtere meɗen ɗum noon waɗi ɗum tan ko wona l'islam lohi ko yimɓe golloɓe l'islam ɓe lohi e golloɓe ɓe noon wona sernaɓe ɓe tan wona janggoɓe ɓe tan koɓe foof sa ƴeewi temps sahabaɓe ɓe koɓe fof hokkodirno juuɗe joguiɓe doole ɓe e joguiɓe cuusal ɓe e joguiɓe haqqillaji ɓe e joguiɓe dañal ɓe ɓen fof ɓe hokkodiri juuɗe ha l'islam o yeehi yeeso e temps Muhammad sallllahu alayhi wa sallam noon kadi o continue ha o ari e yonta men aybu dar ala man baqiya fi dar ella noon galle fawete koye luttuɓe e galle ɗe ko l'islam ko enen lutte majje. Wassalamu aleykum. Waleykum salam jazakallahu khairan yo Allah yoɓ on ko ɓuuri moƴƴude joddi aɗa kadi ɗen ƴiida ɗo e Cheikh Mouhammad Saleh Mahmoud Ba ɓe anndanɗa hoorema ko udu baris fi muassasatil bir li tanmiyati wa thaqafati l islamia ko khirij jamia al islamia fi l madinati l munawwara aray kamɓe kadi ɓe makana en seeɗa ɓe mari kadi activité ji hewɗi ka leydi ɗo e radio ji e baramijoji heewɗi ɗi anndanɗa hoorema no wawa yaltude hay ka nder leydi ga ara eɗen jonnaɓe kamɓe kadi woda koɓe makana en seeɗa inchallah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Aray Oustaz Mouhammad kala wonɓe hettade fewn ɗo radio Fouta Diallo international
on salminama salminango islam, on jarnama. haray noon oustaz Mouhammad ɓe adotoɗen jarnude ɓen taw ko ɓe dariɓe fi o radio ɗo, sabnadi ɗum ɗo wona fi sabilillah, haray ko mbuuɗi wona e financede ɗum, jama on anda ɗum. haray noon kala mbuuɗu koɓe finance ɗo yo Allah subhanahu wa ta'ala yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude e joddi, gila e technicien ɓe dariɓe jemma e ñalorma no fi o jama ɗo wawa yultodirde e fiika dina ɗo yo Allah subhanahu wa ta'ala yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude e joddi. haray ɗum ɗo kadi no gongina o internet ɗo konngol nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko ɓe haaluno ko ɓooyi wondema haray ka dina maɓɓe ɗo ala ka dow leydi ɗo kaka hewtoyta. Allah subhanahu wa ta'ala gongini ɗum e jamanu men, hiɗen yettira ɗum Allahu tabaraka wa ta'ala. haray kadi ka nelaɗo sallallahu alaihi wasallam magi addallu alal khayri ka fa'ilihi, tindinɗo ko moƴƴi yo waɗe o heɓay baraji. si tawi woni mo tindinɗa on golliri, an kadi Allah subhanahu wa ta'ala okkede baraji sifa ko waɗi kon. haray oustaz Abdallahi wonɓe Dakar ɗo en jarniɓe no woduno programme ji ɗi mi waɗayno ka suumaye ɗum ko radio haali pular, yani wonɓe Espagne ɓen ɓe waɗayno link wonde yani radio Fouta Diallo international e programme ji an goɗɗi goo. haray mi jarni ɓen fof si radio haali pular no hettade fen ɗo e okke radio Fouta Diallo international wonɓe Australie e kala kaɓe ɓule radio on ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yoɓuɓe ko ɓuri moƴƴude e joddi. haray inchallah meɗen wawa darade ɗo, haray ɗe balɗe ɗo hiɗen wondi e ɓe ceernaɓe men tedduɓe ɗo, programme ji ɗin fof haray ɗen tori jama yo heɗito. assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. aleykum salam wa rahmatullah. haray kadi ɗen jonna imam masjid o woni Cheikh Mouhammad Diang, haray wooda kamɓe kadi ko ɓe jarni e oɗo radio mo andanɗa hoore ma darani ɗeɗo golle. bismillahi rahmani rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, summa salatu wassalam ala khayri khalqihi Muhammad bin Abdullah. hay ko raɓɓiɗi ko en junnata yewtere sabu raɓɓiɗugol wattu on ko ɓuri raɓɓiɗude ko makuɓe ɗo ɓe maaki ko hana makede ko fof e bangge qirlitanagol daraniɓe oɗo radio e golleji muɗum moƴƴi. manam yo Allah yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude e joddi e koɓe golli ko wona sabu golle ɗen nadugol ɓe aljanna firdawsi, kamɓe e ɓeygoreji maɓɓe e ɓeɓe yiɗani ɗum ɗon e nema makko kanko Allah. haray ko ɓuri raɓɓiɗude kon jamande ɗo joolirde hino weltori ɗiɗo o jam'iyaji wonɗi e wallodirde e nder leydi nin. ɗo woni jam'iyatu ta'awunu lidda awatil islamiyati wal irshad e muassasatul birri littanmiyati wa saqafatil islamiyya wonɓe Sinthiou Sori, jogodiral wongal hakkude maɓɓe ngal e dente islamu heddiɗo ɗen. eɗen tori Allah yo Allah ɓeydu nawrude ɗum ɗon yeeso ha wonana en golleji, sabu golleji ɗi wonɗe e gollude ton ɗin wonana en sabu natugol aljanna firdaws. haray mi raɓɓinɗino ɗo miɗo wiya yo Allah hawridinen e kisal nokku o ka wawɗe wonde. assalamu aleykum wa rahmatullah. haray musidɓe julɓe heɗinoɓe radio Fouta Diallo international, mi andintina on ko en direct Banjul wonɗen. haray ɗe wondi ɗo e Cheikh Mouhammad Diallo, ko kamɓe haray woni ko représenté radio Fouta Diallo ɗo e Cheikh Mouhammad Ba, ko kamɓe woni ko représenté ɗo radio Fouta Diallo international, ko kamɓe kadi woni président association on e nder Banjul ɗo. haray en tini golle maɓɓe ɗen o yatuma hari hiɓe Côte d'Ivoire, ton kadi fewdo ɓe woni toon ɗon gueeli ɓe participa no yoga e conférence ji waɗaynoɗi wa khasatan oustaz Hafiz so fewdo seni ton, ko kamɓe wonno ko wonno en e feƴƴinande ɗi. wona noon kañum kadi hiɓe participa moƴƴa e programme ji radio Fouta Diallo international. haray ko radio Fouta wonno ko ari Banjul ɗo darugol musidɓe ɓen inchallahu joƴƴina ɗo salndu nde tawno ko musidɓe tedduɓe wonɓe ga gaynayɓe haaju ko wayi tawa Cheikh Saliou en e ko nandi e muɗum. inchallahu haray e ɗe balɗe ɗo kala programme komin wawi ƴettodude e nder saare Banjul maɗum Sere Kunda e ko nandi e muɗum. haray ko en goto ka radio Fouta Diallo international. mi watta konngol ngol e sokeje ceerno Mouhammad Ba, wonɓe hoore ɓe radio Fouta on e nder Gambia Banjul ɗo. inchallah haray on jarama Cheikh Abdallah. en toro Allahu tabaraka wa taala e nawruɗe ɗo golle yeeso ko annon ko dawa ilallahi tabaraka wa taala, noddugol faade Allah. ɓe gandi Allahu tabaraka wa taala o wi wa man ahsanu qawlan mimman daa ila allahi wa amila saliha. ala moƴƴuɗo konngol ɓuri on wiiɗo haray on nodduɗo faade Allahu tabaraka wa taala o golli ko moƴƴi.